Hakaway ka jingja oksigen ka belajar mata kasni hakasnang paham ri o. Hakaway ka jingja ka belajar mata kasni ka arpun tutre ukulan kon arjar arhusaw ka belajar hakasnang paham ri o. Kaway ka truck abada new number AS01MC A136 kalai mandat eki artli ki kali. Kaway ka deke kali auto bakawi pa ka de kali eco. Ka auto ka new number ML10C khandai san pra badeka eco pat ka number ML10B pra not. Hakani ka jingja unongnya ya ka kali iko ulaya pasien pat unongnya ya ka auto pat ulam saujur. Kan ba unongnya jong ketika truk pat ulah perkrak no na ketika jaka mesenja kan ka aksiden. Kat kum gejing tik ke belayo ya thu ba ka kali iko bar ka auto kedang yang harus surok jong ka surok NS6 saka jaka baju sat kali ka badan napok sang pamri o. Ketika truk kadika wan na sepang selong ba kan ya sepok gohoti bar amtep no ka daw ka le bandrat ki taiki atli ki kali. U kateng jong di unongnya ya ka kali iko Atiap kamu Anshu Kumar absen sem ke arta berulaya pasien. Tak baunongnya juga auto pat ulam saujur balara ayu seselong civil hospital. Nak kadang jika bor pulit kanang pok kelawan mat poy ketika jaka bat mentah kadang pelong kecing toket. Menap ya kadau bali bukan ke truk kelarat. Ikini ki artli ki kali. Layu bahkan kecing jar kawi ke yeng kebenar harus juga tersorok. Kalau syarat bakal peralud akan kita kila julalud barok. Yang kabagi iya nih regi ngidol lang ane ngisai kali ngasai ketika pick up tewan ke truk dan ke ato nane nadian gawe ke morti ke iko ke yang amat tewan ke truk setun ra abad badi dal ato te gibriu ngisusim nimpecu ya kan eta ba accident usim ya briu ngusura abe cha hospital nimpecu kai na yo doi bar ngipabat ban rei kemiyor ban yabat dia menang skor ka jijera apa si beje emang tu si beje tam